Вот, поздно мы приехали. Приехали мы на Марду. Здесь Марду Ахвен, рыбная ловля. Но мы приехали, видимо, поздно. Уже все. Не знаю, уже пожарная уехала, этот помощь. А там, не знаю. Так, через полчаса, в общем, будет взвешивание. О, кругом бочки горят, мусорные стоят. Все это. Вот тут какая-то музыка. Раньше автобус был большой, где взвешивали, а сейчас, сейчас вот там машина, наверное. Ну, сейчас он палатки. Что наградную Тойоту? Ну, Тойоту вот, подарят? Да нет, там туда подарки. Подарки? Суп там варят. Ой, сколько там вон Пачка идет с людей. желтым пакетом рыбаки. Да. Немцов ни одной не поймал. Ни одну не поймал. Ну вот, а хотел мотор. Да. Как же он без мотора-то? Если в нашем магазине легче купить, чем получится. Так, вот посмотрим главный приз. Марду Ахвен. Фестиваль, рыбный фестиваль. Вот такой вот мотор. Ну, у нас мужа коллега там на льду где-то сказал, ничего не поймал. О, мужики едят, греются. Все тут с детьми, дети уже, наверное, помогали. Никто ничего не поймал. Музыка. А там, наверное, взвешивание будет. Вкусно? Да, тебе ложку взял. Здравствуйте. Ой, а я не узнала. Это что, солянка? Рыба, тебе сказали же. Рыба, я же не слышу. Но... А на Чудском 30 сантиметров воды, Пробовать. 70 сантиметров лед. Ну, и мужик говорит, поймал 9 килограмм. Говорит, я звонил сейчас. Но воды 30 сантиметров на льду. Ладно, вдвоем ешь. Где? На Чудском. Андрей на мотоцикле? Ну, так он же сказал, что надо. Вот там с камерой. Какая-то техника стоит. С микрофоном. Все как положено. О, можно я вас тоже тут? О, целые кастрюли там супчика. Уха. О, лававин. Стопикут. Салфеточки, все как положено. Тут поймал не все. Сейчас я за первым пойду. Näitä nimeä ja kaalut. 54 Ivan Rasijev. Ottama veel kindlat kätte. Ja sulle valitud. 156. Tuul on ka tõusnud, et ei saa. Tuul natuke liigutab kotti ja kuskil. Mul on paberid. Хоть там, да вот окуней, наверное. 160. 160. 160 грамм. Все, сейчас вы выиграете. Никто больше, наверное, не поймал. Там я видел, это поймал хорошо парень. Да вы что? Ничего себе. Ну, говорит мужчина, что там парень поймал. Да, хорошо поймал. Говорит, будем ждать. Ну, значит, может, он не на железно, на мотыля ловил. Ну, я же не знаю. Все сюда придут с рыбами. Все обещаем, тогда даем назад сумки. И тогда будем посмотреть самую маленькую и самую большую. Ну, где-то, да, я думаю. Дрон летает тут, проверяет все, следит за всеми. No aga see on midagi on siiski käes. Ära ütle. Nii, Kristiina Olev 114. Lapsed, ei naiste. Naiste. Lapsel on ka üks kala. Pane talle 15 grammi kirja, ma arvan. See on kahe vahel. Super! Leidsid? Sellega ma võin sulle anda tagasi, aga iseenesest ette ei anna. Ma annan tagasi siis, kui ma olen kõik kalad ära kaalunud ja siis teeme suure kala, väikse kala võistluse. Mis see on? Kõige väiksem. Kõige väiksem ja kõige suurem. Mul oli liiga. Maria Olev 23. No see on natuke väiksem kala, ma paneks sellele 10 grammi. 10 grammi.
see on ikkagi parem kui 0. Siit tuleb palju mis lille. see oli number? 200? 223. 200. О, все записано, все как Mis ta oli? положено. 10 grammi. Ja 10 grammi. 0 või mis need on? Kõik nullid. 227 läheb 0x Robin Hendrik. 228 Sandra Ill läheb 0x. aga üks kala maksis umbes 60 eurot. kuigi meile puur toodi ja igasugused asjad toodi ja kelgu unustasime. No aga see on teil investeering, sellega saate järgmine kord jälle kalale minna. Многие подходят и у всех по нулям, но все равно регистрировались, поэтому отмечаются. А этот не отметился, что у него 0, Александр? Ну, а тут отмечаются. No ei ole veel, ma veel jätkuvalt mõtlen, et kas ma ostan omale laivi või ei osta. Мальчик, я хотел отойти, тут мальчик идет. А, тоже 0. Наши люди в булочную на такси не ездят. А он за супом, Здравствуйте. за супом За приехал. супом, ну. Там уже это самое все наловили, а вы только приехали. Нет, а мы сегодня уже днем приходили. А, днем, да. Я приезжал с внуком. А, о, какой тут аппарат. По чайнику положили. Стоянка вся, конечно, занята. Ну что-то как бы мне не прозевать самую главную рыбу-то. Кто хочет. Приближена у меня. Так, вот девушка прямо с санками. Да, молодец такая. seal on ikka augi vahel. Все у нее как положено. Võinastu ise on ju ka kuradi augi vahel. Гаструп, лыжи. Мгм. О, О, вот это да! Ну, молодец. Так завяжите его, а то... А щука не пойдет. Не пойдет щука. aga nagu kõige suurem kala тоже не пойдет või? Annab, ma ei näe. Щука не пойдет. Это можно штраф Микс штраф. Она же нормальная, большая. Kartuskit tee. 50 сантиметров. Kartuskit. 50 сантиметров. ну так ее можно еще обратно отнести. Kraasse vaja. Ja nii viisu. oi kui palju. Ma arvan, ma ei näe seksaani ka. 109. Ну, мы сейчас отпустим. Kus minni likus mina? kus mind Nii, ahvenate kaaluks läheb kirja 95 grammi. 95. Jaa. Kas tahate šuku сейчас otsustada? Ага, пока ставят, а потом отдают. и туда ее туда обратно. Ну, ё-моё. Это сейчас здесь как раз закончиваем все даем назад. Augiga või ma ei tea. 0, да? 0. 222 Elizabeth olema. Целая семья идет. Сейчас мы посмотрим. Ну, Ei, mõlemad näitavad kalaette järve peal ja siin on potentsiaal kõige väiksem kalavõistlus. ja nüüd sa pead ära andma selle. See läheb nüüd võistlusele о, kaalumisse, там vaata. есть рыбка. Siis nad vaatavad, Сейчас мальчишки mis on достанут kõige из väiksem карманов. kala. See on pärast, aga kõigepealt oli üldse. Kõigepealt kaalume ja paneme kirja, jah? Nii, anna see Oo, mulle, klavi. oma kaart ka mulle, number ka. Siin on potentsiaal olemas. Kaal ei liigu ka. Супер! Выиграл, выиграл. Выиграл. Есть 10... Ma ei tea, mis me paneme nendele väikestele, mille peale kaal ei liiguta 5 grammi kirja. Gramm. No tegelikult on ta 3 grammi, ma arvan. Aga ma ei saa mõõta seda Нет, millegagi. кольм там нету, наверное. Anna see kaart mulle. Nüüd on minu oma ju. Ну, давай. Nii, anna oma kaart ka mulle. Тоже väike, väga väike. No siit on ikkagi... Siit Oo, tuleb, et nii больше. No, 15. Oo. See on suur kala, kurat. see on juba suur
Ну, папа теперь. У папы что там? ja Kalev Liiv number 5. aga nii, paisib Kas minul on suurem kui Arani? Ja А папы нету. Папы нету. Папы нет. Дети поймали, папа нет. Так, молодец. anna mul number. 203 Raul Kaspar Kuusemets. aga sul on kõige väiksem. Где-то почти 50 грамм. 40. Praegu vähemalt. Nii pisikene. Mul on 5. Kaalume kõik ära, siis anname kotid tagasi, siis hakkame kõige suuremat ja kõige väiksemat taga otsima. Selge. Так. Kilekotid kaaluvad rohkem kui mõni kala. Siit saab ikkagi 15 grammi ka kirja panna. Ise autootmas ma vaatan korra veel. Да, посмотри, хорошо посмотри. No 10. 202. Roger Reimo Aronil oli poole. 5, aga mul on 15. No nii. Väga. Keegi tuleb tagasi, kala ei saanud, öelge number, 0 on number, saab tulemuse kirja. Ole, kuidas on? Väga kõva saa. Kurat, see on räbavalt läinud. No pääsid numbri ära näha. Anna siia. Mul on käed, ei ole nii külmunud. 31. Juba näha. Alaralbi, jah. Jah. Ну, Pane see kaart ka siia sisse, ma annan sulle tagasi, hakkame suurt kalaväikest valima siis. Kuidas sa leiad oma suure ja väikse? Peaks lahti laskma, kurat. Peaks lahti laskma. 110. 110. Ma arvan, et sellest ei juhtu midagi, kui sa hoiad veel pool tunni. О, смотри, целый мешок у него. On mõni elukas. Целый мешок. Мы ждем вас тут. No näed, vee valame ikka välja. А, с See mul водой. läheb üks mees, see võtab ära. О, там Keda sa mõtled? Tenissi või? Так, 60. Ну, давайте. Победитель. Вот это да. Как это? 13. О, Александр Черный. 700, сколько? 800 грамм. Ma kirjutaks 805. Ничего себе. Шевелятся все. Вот это да. Все весим, тогда даем назад. И тогда возьмем самую маленькую, самую большую. Ну все, победители есть. О, еще один. Ты посмотри. Откуда он? Да. Да, чуть больше там. 550. Ну и ну. Ну, сегодня жена будет чистить. Из дома выгонит. No, mis seenid on siis? See võtmik, mida na ribu levib. Seenid on siis? 40. Käes, et on midagi. Absoluutselt. Так. Noh, kurat, tuul puhub kaalu juurde siia. Пакет больше весит. 40. Это вас много, там весь меньше. Да. 55. Artjom Ešelot. Большой у вас улов. Так, ну кто там еще? Щука есть. Тут, да, тут семьями все. О, давай, иди. Во, молодец. Sama lavila. Да. Ekaterina Säki 219. 100 grammi. 219 ja Ekaterina Säki. Nii. Все, померим, тогда даем назад. Kenda ja lumad 15 minut. Saame lume välja vaata ja siis saame kaaluda. Mehel on 0, aga ta on tagasi. Mis ta nimi oli? Конечно, женщины лучше умеют, чем мужчины. Говорит, у мужа 0. Ну. Midagi väga kasin. Pärast Peipsi neid võistlusi on väga raske niimoodi hinnata. Peipsi võistlusi või? Jaa. Mis võistlused Peipsil on? Это уже palju. Iga aasta on Number 9, Kaspar Mooses. Пропустила, больше килограмма там было. Ой.
number 9, Kaspar Mooses. Kaladel palun mitte siputada sellel ajal, kui kaalutakse. Ei näe, võtsid kuulda. Kurat. Zumbas hoidsid neid või? Lähe sõlmega peale teha. Paar korda kotiga vastu. Siis võtab vaiksemaks selle natukene. Nii, Jaanus Viit on 23. 650, 685, 600, kuna paneme 690. On näinud. Ma siis vahepeal ütlen ka veel seda, et kui kala on ära antud, võtke suppi ja seal, kus see punt on praegu jää peal koos, seal näidatakse uust jääalust sonarit, et kes tahab vaadata, Roland demonstreerib, ilmselt saab sellisel osta. Полные пакеты. Ничего себе. Ära annan kõik tagasi ja siis otsime suurema ja väiksema. Kas mul mahub veel kuskil või? 21 enne Так, ну тут много. Siit kadu läheb. Тут много. Mul on sinusa mahvel ka pärast ka. Kadu läheb, 21. Kilo 600, kilo 700. О, кило 700. Ну, No, ma isegi ütleks, ta on üle было кило 290, кило Kilo 750. О, еще и 100 есть. Nii. 1750, jah. Ei. 0,5. Ehk ta on siis kahe vahele, ta on kilo 700, 1705. 1705. Jah. Nii, on veel kuskil ruumis, 9. On 295. Kaido Olev 17. 550, 585. Kaalud ei jäta nii palju kaalud. Siis kui kaalud 25 Gennadi Jakov 9 kilo. 35 grammi. Tulge suppi sööma ja kellel, kes kala ei saanud, tulge pange ikkagi 0 kirja, see kohtunik ei ole. Juhata lasta õues ei ole kütmane. Nii, Kersti Jõgi 107. Ai, siin on ka väikse kalapotentsiaal olemas. 10. 235. 19 Andrei Turbin. $405. Siis kui me oleme kõik ära kaalunud. Küllo Kendel 18. 310. Number 46. 46. Rex Hank. Ära sa märgi. See on kurat siin Mati ja kes siin oli veel, kellega samas seal suur. Еще много? Aega on veel 4 minutit. Красивый, нарядный. Natuke saime. Kurat. Natuke palju või? Молодец. А меченого нет? Тебе надо басили. О, полный стол рыбы. Сегодня это всех из дома выгонят. О, смотри. No надо kõik on. Там кило 700 уже есть. Kilo 700? Уже есть, да, я не знаю. Не, ну у меня меньше. Kilo 700? Да, есть. Есть уже кило 700. Было сначала кило 290. Jah. Kilogrammi 500. Miron Nikin euro 220 ja 500. Два раза больше не понял, наверное. Сколько? Uus võitja.
Там хорошие, вкусненькие такие, поесть можно уже. Там есть такие мелкие, что... 5 граммов. Да. Ну, 5. Тоже результат. Ну да. Vett on nii palju sees, kurat. Mul vist pole. Нет. No vahet pole selles mõttes see summa, see koht ei Mingi muutu 5 grammi. Ma panen 490. nii, kas siit hakkab uus esikoht tulema või? Esikolmiku koht kindlasti. Esikolmiku koht kindlasti. See on 40 ja Dmitri Nikinorov. Ja siit tuleb kilo 600, kilo 730. 730 выиграл. 1, 7, Я знаю. 3, 0. Сколько было до этого? Кило 700. Ну я правда нескольких человек не сняла. Nii, veel üks kott. Я же говорю, 39 Aleksandr Nikinorov. Посмотрим. Еще подожди, еще может кто-то Sellega придет. on lihtne. 205, 205. Я бегом бежал прям. nii, kas on veel mõni kalakott, mis on esitamata? Anna karka. Какое хорошее мероприятие. 150 täpselt. Всех объединяет просто прелесть. Все добрые, все хорошие. 150, jah. Kas kala on veel tulemas? kas kala on veel tulemas või ei ole? Хорошо, что мы спросили, да? Mul on külmkapis on. Vaatame igaks juhuks peale. Me korra vaatame, et kas me peame midagi üle kaaluma ja siis hakkame kala tagasi andma. kes tahab seda uut sonarit vaadata vene keeles по-русски тоже, это новый сонар демонстрирует, там meil tuua. Это новый сонар, который рыбу palju tõmbab kaasa. Эхолот новый. Новый эхолот. Если хотите смотреть. Специалист, наверное, чтобы так прямо... Там, наверное, точно эхолот и все. Ja Dmitri Nikinorov, Nikinorov on sama. See tuleb kuskilt alt poolt. 30 грамм, пока там была разница. Не знаю, сейчас они перевешивают. Да, сразу. 100 kilo 720 saan ma nüüd. Kilo 500, kilo 600, kilo 700, kilo 720. 720 все равно больше, чем... Mis enne oli? Jah, 1720. Nii, kui Enno Toomle jätame siis veel nii-öelda ülekaalumisse. Kes oli? Nikinorov? Mine. No. Tatjana Turbina. Tatjana! Et tulge siia lähemale, kohtunik annab kala. Marit Jennased ka. Marit! Щуку поймал, да? Kilo 710 ütleme selle kohta. Kilo 705. Topelt ei kaaluta üldiselt. Kaalun siis, kui kaalud kohe või? Kui on kahtlus, et on kaks liiga ühesugust, et siis vaatan üle igat. Kuule, suure saad kohe anda. Nii. Kas ma ütlen korra siit veel need nimed? Nii, aga me alustame siis täna. Auhindasid jagame siis mina, Raimo ja Kairi, kes on korraldajad ja kohtunikud Maandu linnast. Kui keegi on, siis võib tulla appi, aga kui ei ole, siis on nii, et esimese auhinnana välja Nadisa Kuzmin ja see on eriauhin ja see on haugi eest.
et haugi jäime järvesse ja haugi läbi mannu. Да, за щуку, за щуку. Ура! Поймала женщина щучку. Siin on selline raamat, kus on kõik jõed, mis on Eestimaal, kus me paadiga saime sõita. Terve suve sõitsime mööda jõgesid ja vaatasime, mis kalad seal elavad ja püüdsime. Saad läbi lugeda, saad kaladega. Diplom on ka, nii, käepigistus ka. Palju õnne. Диплом и книгу. Поздравляем! ja kus Tanel on? Tanel vist võitlete pildigrafiti jaoks. Nii, aga lähme siis edasi. Kõigepealt eriauhinnad ja esimese anname siis kõige nooremale osavõtjale ja kirja pandi selline tüdruk, kelle nimi on Samira Korokevits ja ma oma silmaga nägin, et ta hommikul oli siin, kas ta on ikka kohal. Samira vanem osaleja on Enn Soorm ja Enn on 85-aastane ja käis ka täitsa jää peale. Enn! Так, за рыбу никто не бьет. See on anna mulle mikrofoni. See on veel Georgi Gustoovi aegne eriauhind kõige vanemale osalejale kala. Nägid, Enn on siin. Nii, sina saad kala. See on Georgi Gustoovi eriauhind. Tema võist malustas ja ma olin selle Georgi saanud kala. Nii, suur aitäh. Aga teeme pilti ka, teeme pilti ka. Teeme pilti ka, muidugi. Teeme siit. Kõige rohkem kala saanud Maardu eranikule ja selle inimese nimi on Valter Vassiljev, kes püüdis 235 grammi kala. Valter, Valeri Vassiljev. Ну. Nii, eriauhind, kõige suurema kalapüüdja, Aleksandr Borsov, 170 grammi. Самая большая рыба, 175 Teeme грамм. pilti ka. Oota. Viime saab õlirast. Kõige väiksema kalapüüdja, kes juba jää peal jooksis telekaameratele vastu, ütles, et tema tahab kõigile oma väikest kala näidata. Aron Molok. О, ура! Самая маленькая рыбка. Selleks, et oma väikseid kala taskulambis on hea vaadata. Фонарик. Ja ma annan sulle diplomi ka, Aron. Ja nüüd ära jooksu pane, teeme pilti ka. Ja, tule kasva suureks ja... Arantsi, ole vilk. Aitäh. Lähme edasi siis nüüd juba klassidega ja alustame noortest. 3. koht, Sergei Loktev, 295 grammi. Sergei Loktev, 3. koht, 295 grammi. Teine koht, Fjodor Petrenko, 310 grammi. Urra! Ka. Ahah. Esimene koht, noor poiss, kes ei ole mitte esimene kord siin auhinda saamas, ma ei mäleta, kas esimest kohta, aga Miron Nikinorov 490 grammi. Võitjatega ikka. Teistele piti parem juurde. Läheme edasi naistega. 3. koht, 95 grammi välja püütud kala, Nadjesta Kuzmin. Nadjesta just oli siin. Nadjesta!
äkki on kiire autoga. Надежда получила книгу и пришла. Teine koht, 215 grammi kana, Tatjana Turbina. Pahade meeste teletaja. Palju õnne. Siin on juba nii palju vaja, et seda saab paraadida. Äkki kõik ka. Näite kuule diplomid ka, siis ma saan pärast nime ka. Aitäh. Ja esimene koht, ma julgeks arvata, et mitte esimest korda. 910 grammi kala. Neid fritüüre on tal kodus, 3 vähem. Kristi Salama. Teil on mikrouunid ainult. Ma ka helistan ja panen sulle diplomi siia niimoodi vahele. On uut pilti vaja. Tule 2 poisi vahele. 2 poisi vahele. Meil on äkki see pilt juba. Siin on palju. Mehed, 3. koht, kilo 290 grammi kala, Valeri Geok. Palju õnne. Anna keerab selja palu. Järgmise auhinnaga. Mingi naise pilt küll. Aitäh. Kui alguses tundus, et kala võib olla nutuselt siin järves, siis tuli välja, et tegelikult ei olegi. Ja 2 meest muidugi püüdsid väga lähedale teineteisele, et selles mõttes siin on sellised vahed jäid väga piiripealseks. Teine koht, 1 kilo 710 grammi, Enno Toomla. Auhindades on muidugi vahe suurem. Üks oleks saanud paadimootor, nüüd saab kõigest moobimasina. Pildile. Teab, tule pildile ka. Selle saab ka. Nii, Kummer vaatab Ja kõigest 10 grammiga tehti Ennole täna ära. 1 kilo 720 grammi, meeste esimene koht, peaauhind, võistluse üldvõit, Dmitri Niknorov. Вот так. Teeme pilti, jah? Ja teeme pilti. Ну, я же тебе говорила. Ma võtan. Nii või? Lain usalda. Oota. Nii, palun. Nii. Urra! Ура, ура! А ты мне не верил. Kas teeme ühe kõikide võitjate, kes veel olemas on, üldpildi ka tahate? Нет, нет. Või mehed, naised? Неси обратно. Неси обратно. Lähme koos, tuleme siia.